nasib keberanteman duit demenan ngeraupi wirang boleh silahkan Bu RW. The Best Putra Kinayungan, Anak Audio, Adi Production. Ayo silakan keluarga besar hajat. Boleh sini, boleh sini. Sirapan centega hianat cinta apa sih sengaja nyakiti kita. Boleh Bu RW nya mana ini Bu RW nya Bu RW. Rasa isi campur wira gepok ning badan sendui demana meraupi wira. Bu RW nya yang mana dulu ini? Bu RW mana? Ini siapa? Bu Hajat kayaknya yang ini ya. Bu RW dulu, Bu RW, boleh Bu RW, yang punya lagu Bu RW boleh. Habiskan Bu RW, 3 lagi, 2 lagi, ayo Bu RW, dihabisin dulu dong. Ini Bu Hajat bukan? Bu Hajat, awur Bu Hajat, Bu Hajat, Bu Hajat. Bu Hajat, terima kasih. Senang pernah jaluk dalan, sun rela bobok celengan, rumah sakit awang langgan, rela korban jiwa raga. Bila wanita dagang pindang Bu RW, ora isin ora wira. Sing terima larawiran sing kekerasa. Yang ujung gimana ya Bunda? Asik, asik. Lagi dong, lagi dong, lagi dong. Abisin. Seepkeun sadayana, sadayana. Bunda, anda sekoyoan kabeh. Demenan selingkuh baik. Melaku orang katon dalan. Akibat peteng dalanan. Sampai hilang nafsu mana. Bunda, dilelaraning demenan. Tapi sing terima kecewa hati nelangsa. Rasa isi campur wira gepok ning badan sendui demana
Sudah mau nambah lagi boleh?